Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye kuba ari mu majyepfo amajyaruguru iburasiro bw'izuba ndetse n'uburengero bwaryo mwese kubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda tubazaniye amakuru menshi agiye atandukanye aho turi bwinjire mu burasirazuba bwa Kongo turebereye hamwe AFC makumyabiri na gatatu AFC makumyabiri na gatatu yafashe Gatoyi nyuma y'imirwano ikaze turaza kuba tunyarukirana none mu butabera tusange uwitwa Tom Byabagamba yapfiriye muri gereza nyuma yuko yari yarakatiwe imyaka 12 akaba ayisoje aguye muri gereza. Turavuga ko Kazungu wa Inguvu Gin Limited yasabiwe gufungwa igifungo cy'imisi 30. Nshuti mudukurikiye aya makuru niyo tugiye kuba tubaramburira ku buryo burambuye ni munyemerere nimba wowe uri mushyashya akabe nabwo ugifungura inkuru ubashe gukora subscribe kuri iyi channel ndetse unakore kuri like. Tom Byabagamba wahoze ari koloneli mu ngabo z'u Rwanda akanaba umuyobozi w'umutwe w'ingabo zirinda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yapfuye nyuma y'imyaka 12 yaramaze afunzwe mu Rwanda. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe na mukuru we David Himbara mu butumwa yashize ku rubuga rwa X. Himbara yagize ati Tom Byabagamba murumuna wanjye yapfuye nyuma y'imyaka 12 muri gereza. Yakomeje agira ati tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rwa murumuna wacu dukunda cyane Colonel Tom Byabagamba wapfiriye muri gereza mu Rwanda. Imana imuhe iruhuko ridashira. Tom Byabagamba yari umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda akaba yarigeze kuyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Yatawe muri yombi muri Kanama muri 2014 afunganywe na Muramu we Frank Rusagara ndetse na François Kabayiza nabo bahoze mu ngabo z'u Rwanda. Urubanza rwabo rwasomwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'Ikanombe kwa 31 Werurwe muri 2016. Byabagamba yahamijwe ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda, gusebya igihugu, guhisha ibimenyetso byashoboraga gukoreshwa mu gukora icyaha no kutubaha ibendera ry'igihugu. Urubanza rwabo rwasomwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'Ikanombe kuwa 31 Werurwe muri 2016. Byabagamba yahamijwe ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda, gusebya igihugu, guhisha ibimenyetso byashoboraga gukoreshwa mu gukora icyaha no kutubaha ibendera ry'igihugu. Yakatwe igifungo cy'imyaka 21 anamburwa impeta za gisirikare. Mukoboza muri 2019 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho imyanzuro yuko Byabagamba ahamwa n'ibyaha ariko rugabanya igihano cye kikava ku myaka 21 kikagera ku myaka 15. Byabagamba apfuye nyuma y'umwaka n'amezi hafi 5 mugenzi we bari bafunganywe muri dosiye imwe. Frank Rusagara nawe apfiriye muri gereza. Rusagara kandi yapfuye kwa 24 Werurwe muri 2025 nyuma y'imyaka irenga 10 yari amaze afunzwe. Rusagara na Byabagamba bari bafunganywe kuva muri 2014. Urubanza rwabo rukaba rwaraburanishijwe hamwe. Rusagara nawe yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 muri 2016 ariko muri 2019 urukiko rw'ubujurire rugabanya igihano cye kikagera ku myaka 15. Kugeza ubu amakuru arambuye ku cyateye urupfu rwa Colonel Tom Byabagamba igihe nyirizina yapfiriye
naho umurambo we uri ntabwo aratangazwa ku murongo aratangazwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe za gisirikare. Dukomeze amakuru yacu tuyakomereje muri Kongo, tubabwire ko dukomeje muri Kongo reka tubabwire ko ihuriro AFC M23 naryo yabaye rigaba ibitero rigafata Gatoyi nyuma y'imirwano ikaze. Aya makuru nayo reka tuyabarambure muri ubu buryo. Imirwano ikomeye yaramukiye muri segiteri ya Gatoyi muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yasize abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 bigaruriye uduce dutandukanye twaho. Tubabwire ko AFC M23 yigaruriye kariya gace nyuma yo kuhirukana ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ziganjemo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri itariki ya 25 Kanama muri 2026, ubwo abarwanyi ba AFC M23 batangizaga ibitero ku birindiro bitandukanye bya Wazalendo. Imirwano kandi yabereye mu bice birimo Mirima Muhayirwa, Bukumbirwa na Nkokwe na Murema, aho amakuru avuga ko hakoreshejwe imbunda ziremereye ndetse n'indege nto zitagira abapilote zikora ibitero zizwi nka drone. Abaturage bo muri ibi bice nkuko aya makuru akomeza abivuga batangiye guhunga ingo zabo kubera ubukana bw'imirwano iri kuhabera. Bamwe berekeza mu bice bibona ko birimo umutekano kurushaho. Gatoyi na gace kari muri teritwari ya Masisi, kamwe mu duce two muri Kivu y'Amajyaruguru tumaze igihe tugaragaramo imirwano hagati ya M23 AFC n'imitwe ihuriza hamwe abarwanyi ba Wazalendo abafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aya makuru reka tuyakomereze mu Rwanda, tubabwire ko Kazungu wa Inguvu Gin Limited nawe yahawe imisi 30 yo kuba afunzwe muri gereza. Aya makuru reka tuyarambure nayo muri ubu buryo. Tubabwire ko Kazungu wa Inguvu Gin Limited, Kazungu wa Inguvu Gin yasabiwe gufungwa imisi 30. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko ntihanabayo Samuel wamenyekanye nka Kazungu nyir'uruganda rwa Inguvu Gin akurikiranwa afunzwe imisi 30 y'agateganyo. Kuri uyu wa 25 Kanama muri 2026 nibwo ubushinjacyaha bwatanze ubu busabe, ubwo ntihanabayo na bagenzi be 16 barimo abakozi n'abayobozi b'inganda zakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse n'abandi baturutse mu nzego za leta baburanaga kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ntihanabayo ari mu bantu bakurikiranywe mu iperereza ku bikorwa byo gukora no gukwirakwiza inzoga zitujuje ubuziranenge. Ni iperereza ryagutse ryatumye Rwanda FDI ifunga inganda zitandukanye. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko
ko bugikeneye igihe cyo gukomeza iperereza, ari nayo mpamvu busaba ko Ntihanabayo afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nirwo ruzafata umwanzuro ku busabe bw'ubushinjacyaha nyuma yo kumva impande zombi hagati y'ubushinjacyaha ndetse n'uregwa. Njuti mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, ni munyemere tubibutse amakuru yacu yibanzeho muri uyu mugoroba. Reka tubabwire ko Tom Byabagamba yapfiriye muri gereza nyuma yuko yari yarakatiwe imyaka 15 nkuko twabigaragaje. Nanone twababwiye ko AFC 23 yafashe Gatoyi nyuma y'imirwano ikaze. Nanone mu makuru twababwiye ko Kazungu wa Inguvu Jean yasabiwe gufungwa iminsi 30. Chuti mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye, mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ni munyemerere amakuru n'ibiganiro dutambutsa hano tubisubikire ahangaha, duhure mu yandi makuru mu rukerera. Mugire ijoro ryiza, ngiye uyabategurira nitwa Iradukunda Musirimu.